A ka tiki ora mai koutou katoa, nau mai, hara mai. Hara mai ki tēnei o ngā whakaaturanga o te Taura whiri i te Reo Māori. Ka tika hoki kia tuku mihi ki o tātou tini mate hara. I nā tataake nei, ka rongo te kōrero kua mate a Joan Metch, me te huhua hoki o ngā whanaunga kua wehe atu rā ki te pōnā reira. Koutou kia koutou haere, haere, haere. A kāti kia tātou ngā waihotanga rā o rātou ko whetūrangi tia, tēnā tātou. Nā, i tēnei rā, kei te uiwi atu au ki te kai hautu o te Taura whiri, e a Ngahiwi Apanui, ana ka rongo tātou i ōna kōrero, i tōna ara, i roto i tōna whakawhiwhitanga ki te Reo Māori, mai rānui i ana tamarikitanga, tāna tamarikitanga, tainua ki te wā i pakeke ake ai tēnei tangata Ngahiwi. Hoi anō, o wai te tangata nei, a ka waiho ake tēnā kōrero māna e whakamārama kia koutou. Kia ora kia koe e Ngahiwi, tēnā whakamārama hia mai ki o tātou kaimā taki, te hunga e whakarongo ana, ko wai koe no hea koe. I te taha o tōku koka no Ngāti Porou no te whānau a Hinerupe. Te wāhi tipua ki au te araroa, ko ia tonu te capital o Ngāti Porou, ko inei tāku ki etahi ne. I ātāhua taku tamarikitanga, ko tōku pāpā no Ngāti Hene, he henare, ko tōku tipuna a hori winiata tau henare, hara mai ki roto Ngāti Porou i ngā tau tōmua o tērā rautau, ka moe i kura mahue nā reira ka puta tōku pāpā ko ia te tūru o ngā tamariki engari ki mai ia ki au ko au te mātāmu e nā te mehe tāne. Nā ka mea au ki ai, mena kei roto tāua i a mea, i a ngāpui, tika tonu engari, roto tonu koe i a Ngāti Porou. Ko Aunty Papi, te mātāmu, ne? Koena. Engari te taho o tōku kōka, ko ia te mea kaha te poipoi i a mātau tonu ngā tamariki, nā te mea i wehe rāua i aua e toru tau ana. Kaha te kuia nei te kōrero Māori kia mātau. Me ngā pakeke o tau o wāra, ko te tino reo kia rātau ko te Reo Māori, engari ko te kōrero mai kia mātau i etahi wā, tamariki mā me kōrero Pākehā, ko ira te oranga mō koutou, mau noi ho te Reo Māori, kāre koe whiwhi mahi te Reo Māori. Tērā hamuti tērā, bro. I te mea hoki, ko te tino reo kia ko te Reo Māori. Kāre he reo tuatu i te Reo Māori. Māma te kōrero, māma te whakatakoto i te kōrero, pe te mea no hoki, mena ka raru au, e rua ngā huarahi, ne? E rua o ku whatu, e whāpea. Engari, māma te titiro ki tētahi āhuatanga me te kimi rongoa. Kia au. Pērā tonu i te wā i tito waiatau mō tērā o tāua hua rangatira a Tony. I tito au i tētahi waiata i aua i te whare wānanga. I aua tonu oku makawe, mai hara ana. Tamariki tonu tō āhua. I tito waiata mō ngā karapu, hohau ki ngā karapu te hariki reire. Kāre tika te tūtaki ki te wahine i reira, i te mea hoki, ka mate koe i te hoi o ngā mihini, e rātu āhuatanga. Te kaipaipa. Te kaipaipa, te enunu pia, e rā mea. Engari, kāri i puta i aua tērā waiata, ka mea ki a Tony, kia koe pia tēnei waiata, ka mea ia, ai, engari āhua rangatahi ngā kupu, me tito kupu Reo Māori. Kāri rua te community ana ko oti i aua. Ko aua kupu ana mō kōrua ko Tony, ne? I reira tētahi mea, tētahi whiti e mea ana, ka mihi rā ki a koe e taku ipoe, mō hau i manaki, mai i ahau, ne? Mō hau tērā, i te mea hoki, mō hiotunu au ki tōna aroha, mō hau. Engari, rua te community ka oti. Mena tito waiata Pākehā ana, au we, rua rā, rua wiki, rua marama. Nā reira, waimari au i tērā. Ko tōku pāpā, tipuna pāpā ko Āpia Tāpanui,
i whānau mai ko Apiata Apanui-Barr, engari no muri mai i te pakanga tuarua, taiwa, i mua i te pakanga tuatahi, i rihita te tangata nei, kia haere ki te pakanga. Hina tamariki rawa. Te kaumaono pia tōna pakeke. Ka rongo tōna māma, ana ka haere hāngai ki apira nā ngata me te ki, panaia taku poi ki waho, kia hoki mai aia ki te kāinga. Nā, ka hoki mai ia, ana ka tūpere, motu tūpere mo te ono marama pia, katahi ka hoki atu, ka rihita, ka tini tōna ingo, kia Apiata Konia Apanui. Ka haere ki roto o rānana, ki te whare wānanga o Cambridge, i whiwhi i tohu i reira mo tāna commission komihana, hei āpiha mo te ope tuatahi. Engari ka hoki mai e kāri e whakai kia haere te Māori ki te pakanga. Nahei pēnai. O te me hoki i a rātau i roto o Karipori, te putanga, te whakawāteatanga i reira, i kōrero mai ia mo te nui o te tangata, i mate i reira, ko ngā tūpāpaku e rewa ana i te wai. Ko te toto, ko ira te kara o te wai, i a rātau e whakawāte ana. Ka mea mai e kia wai mari a ia rātau tonu, i puta ora i tau o wāra. Hoki ora mai tēnā ki kāinga. Hoki ora mai. No te pakanga tuarua, ko ia tētahi o ngā mea kaha ki te ki atu, i ngā mea o Ngāti Parau kaua i haere ki te pakanga. Kāre he ora, he painga i roto i te patu tangata, i te pakanga. Engari ka haere tonu e tai kāre rua miniti ka mate. Ko e rai hoki mai ki te kāinga, ko mōhiutia nai nei, kāre i puta hea hauki, he mate oho, he mate hiningaru o rātau, me. Nā te mea, hari te mea māma te patu i te tangata, ne? Ka noho tērā ki tō wairua mo āki tonu atu. Nā reira, tino mihi au ki tērā o ka pāpā i te mea hoki, ka hai e te kōrero mai kia mātou tonu. I etahi wā, ana ka whakātu mai i etahi rongo, pērā i te kohai, o ngā wharanga. I ia tau, ana ka whakatō te karaua nei i tana māra, ne? Ki tonu i te kumara me te parareka. Whitu te kaumita pia te roa, toru te kaumita pia te whānui. Ana, whakaitia mātou ki te whakatō i etahi tainoa ki te paunga o te rārangi. Katahi ka haramai te karaura, māku. Māku, tauha. Engari, tino mihi ki te rau ka pāpā, nāna no te ki mai ki au. I aua e noho ana i te whakauru ki te whare wānanga. Ka mea mai ki au, Ngahiwi, hea tō mahi a ngā tautata nei. Ka mea au ki ai, o haere au ki te whare wānanga. Ka whiwhi au i te UE, ka haere au ki te whare wānanga. Ka whiwhi tohu i reira, tohu roia. Tatau te mutu ka mea te karaura. Wai katoa na whatu, ka mea mai ki au. Ka tahi koe ka hoki mai ki tō iwi. Kau, putaku prene kia moi i te wahine Pākehā tāhua, me te mahi moni nui. Engari, no tāna kōrerotanga mai kia mōheo tunua me hoki au ki te kāinga. Ko ira tōna hi, kia hoki au ki te kāinga, i te awhina. Nā wai rā ka hoki koe ki te kāinga nui. Ai, pēnei au i te whiwhinga o taku mea, o taku tohu mātauranga, mai te whare wānanga, ana ka noho mai ngā mātauranga katoa te ao ki rungi au. E ta ka whiwhi tohu, era he tohu te tohu. Engari ka hoki koe ki te hapori, ki tō iwi, ka rongo koe i tō rātau mamai, ka rongo anu hoki koe i tō rātau mātauranga. Ka mea au ki aku tāngata i konei, ka ue pō hehe, kāre ngā iwi, te iwi nei, ngā hapori nei te mōheo me pēhea. Marama ki a rātou te ara whakamua, ko te wahanga ki a tātou tonu, ki a mātou tonu o te taruwhiri, he tuku i te huarahi, kia tai atu rātou ki reira. Nā reira, taku noho ki reira, he āhua mea, he huua i te mea hoki, ko au, i aua taku tohu, ko te nuinga o ku whanaunga, kāri a rātou he tohu. Nā tētahi ka haere au ki te ruru ki aia, ka me mai ki au e ta upper class. Upper class koe, ke koe. En koeira hoki te honorutanga i uhia mai nei ki rungi au. Nā tōku kōkā tonu, nōna no te kaha,
i tae atu au ki te whare wānanga, i tae atu au ki tīpene, aha kua kāre au i tino pai ki etahi o ngā mahi i taua kurara, koeira te take i whiwhi kura te whikete au iwi e rā mea, e ahei au te haere ki te whare wānanga. I mua o tērā, he nui tonu ngā uri o tērā kāinga i haere ki te whare wānanga ki te mahi māhita, ne? Koina, ko tētahi o era ko tō tāo pāpā wai o te ora wāno, Uncle Stone. Nā ko ia tētahi o ngā tino pāpā ki au, he whanaunga tuatahi no toku māma, he taina tuakana tōna māma me tōku tipuna kōka a Kararaina Rangihuna. Tino wahine tērā, i mate mai, i mua i tōku whānautanga mai, engari i rongo katoa i ngā kōrero mōna. Tino wahine, manaki, etahi wā whakahoro au, mena i tūtaki au ki aia, ne? Mena i tūtaki au ki aia, nā te mea ka titiro au ki ngā pikitia, ka ki te au i te mea i tōna āhua tūturu, ka rongo au i te aroha. Ahoi anō, koeira te huri a te ao, ne? Engari ko taku māma, Hera Ngahiwi Apanui, e wahine ka haki te mahi. Te kau ana tamariki, katoa ua tamariki i whiwhi i te kuretiwhikite, toko ono mātau i whiwhi i te iwi, toko rima mātau, kea mātau etahi tohu mātauranga. Nā rea me mehi kā tika ki aia. Engari ko te mihi nui mōna i kōrero Māori mai ki au. Pātai au ki aia i tētahi wā mam, hea taku reo tuatai. Ko te reo Māori. Engari ka reo i tino mahara i te mea hoki ko te reo, reo Pākehā, reo Māori. Ka whānau mai taku mātāmua āpiata, āpiata whangapirita Apanui. I rongo au i a rāwa ko taku kōka e tākaro ana. Ka tahi ka rongo au i aia, me ana ki aia. Weti koe taku poi, nihiti tō mahi, koeira tāna ki au i au e tamariki ana. Ka tahi ka hoki ngā mahara ki au o wāra. Engari ka reo i tino mōhio i waimari au i te reo, tāinua ki te wā tāi atu au ki te whare wānanga. Ka tahi ka mārama mai ki au. Waimari e koe i te reo, waimari e kei a koe i te reo, waimari e kōrero Māori o pake ki a koe. I te mea hoki, i mua i tērā, i pōhehe au, ko ngā mea o te taone, ngā Māori o te taone, he Pākehā noiho. Ka re kaha ki te whakahua i te reo, engari e rua wiki pēr, i roto i tētahi kāhe hitoria, nā ko te kaia ko Malcolm McKinnon, tino tangata tērā. I rua ana pātai ki a mātautonu i te kāhe tuatahi. Toko heo koutou e whakapono ana he ruling class kei roto o Aotearoa nei. Tatari au ki a tū te ringaringa o Joan Ropiha, koe e te me mōheo mātou. Tū tōna ringaringa, nā ka whae atu au i aia. Tāna pātai tūrua, toko heo koutou e whakapono ana i āta manaki hia te Māori i muri mai te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. Ka ari tū tōna ringa. Ka tahi ka tīmata te whawhai nui o te rua haora, ne? Tēnei tangata e mea atu ana, anei ke te tahi kaupapa he kōrero taka. Ka ari roa, ka tohe ngā tangata ne? Pai ki au. Pakaru mai te kōrero i reira. Pakaru mai te hamuti pēr. Nā reira, ka tata mātau te haere, ka tahi ka karanga te tangata nei. E hika mā, anei. E rā pātai i tuku atu au i te tīmatatanga o te kāhe. Tuatahi, mena e whakapono ana koe i āta manakitia te Māori. I muri mai o te hainatanga o te Tiriti o Waitangi, ka ari tika tana ko ia koutou. Tuarua, he ruling class kei Aotearoa nei, kei te whakangua koutou kia uru ki roto. Ka pai. E koe nei hoki te honore e kōrero nei, ne? Privilege i te reo Pākehā. Waimari e mātou te hunga i whiwhi i aua tohu i te mea hoki māmā ki te whiwhi mahi. Ko te nuinga o oku whanaunga o tōku whakatipuranga kāri pēra. Kāre e tāia te whiwhi mahi roto o pōneke me ki ngā mahi utu nui nei, ne? Pēra i te CEO e rātu āhuatanga. Engari, kāre au i whakapono i au e tamariki ana, i rongo au i enei kōrero i au e tamariki ana i te kura, he kuare,
e kuari te Māori. Kāre he wāhi mo te reo Māori. Kāre he wāhi mo te reo Māori, te kuari ngā Māori. You know. Taku mōhio hoki, mai ngā kōrero a ngā pakeke ki au. Ana, ko tokelau, ko ia tonu te tokerau o te moana nui a kiwa. Ko tonga, ko ia tonu te tonga. Ko rarotonga, kia nei ko rarotonga nā te mea kei rarotonu ia tonga, a kei te raki o tonga rane. Ko Hāmoa, ko ia te uru. Ko Fiji, ko ia te rāwhiti. Tahiti, kia nei ko Tahiti nā te mea tawhiti rawa te hariki reira. Ana, ko Hawaii ki te wākahanga. Ko ine ngā kōrero whāngai mai ai. Whāngai mai ai ngā mea, ngā pakeke kia mātou. Nā re taku taitanga atu ki te kura, pērā rawa te kōrero mo te Māori, whakaaro ki au eta. I heke mai oku tipuna i enei wāhi tonu. Me te kore o te hangarau, te tapu-tapu. Ana, mā te titiro ki te rangi, ki te moana, ngā manu, ngā kapua, e ratu āhuatanga. Eta, mātauranga katoa rātau. Tēnei mea te Māori kuari nei eta. Pakaru mai te hamuti o te rākōrero. Nā reira, koeira hoki kahai taku mea, taku tautoko, taku whakatairanga i te reo. Hei ōranga mo te iwi Māori. Kua kitea i roto i ngā tātauranga mo ngā kura kaupapa, te wāriutanga o tō tātau reo. Ko rātau ke o ngā momo kuru katoa kei runga rawa. E whiwhiana mo te NCA 1-2 pe te toru, ne? Nā reira, tino mihi au ki ngā kura kaupapa, ki ngā kaiako. Tika. I te mea hoki, ono te kaumā whānuiho ngā kura reo Māori. Rue te kaupai hinati o ngā tamariki Māori kei roto i aua kura. Wai marie aua rue te kaupai hinati. Wai marie rawa. Tino. Bueno, kāre pēr tētahi wā i āhua waikura te reo Māori roto i a koe? I āhua whakaaro koe, hai aha te reo Māori? I aua i tīpene. Ne. I aua i tīpene, nā te mea, i aua i te kāinga kōrero Māori au ki tōku tipuna, ki tōku māmā nohoki. Engari, i aua i tīpene kāre he tangata he kōrero tanga māku. Ko ngā mea mōhio ki te kōrero Māori, ko ngā poi o tūhoi, ngā poi o Ngāpuhi, me tahi o ngā poi o Ngāti Porou. Taku tautuatahi ki i reira, ana ko mea, ko waingata tētahi. Mōhio tūni tērā te kōrero Māori. Tika tēnā. Engari ko te mate hoki, te tauwhai muri mai i tērā, i whakamanaia e ngā kura, kia kaua te tangata, pakeke ake i te kaumāwaru, e prei whutuporo mō ngā tīma tuatahi. Me whānau mai koe i mua i te tahi o maihe. Mena te kaumā iwa koe i mua i tērā, ana, kua pakeke rawa koe, ko koraua rawa koe mo te tīma. Nā reira i heke te pakeketanga. Ko etahi, ki taku mohe, ko etahi o ngā poi i reira, ngā poi pakeke, i au i reira i taku tautuatahi. Tata tonu ki te rua te kau mātai. E tāne, ne? E tāne era. Engari ko te mate o tērā, ka heke te pakeketanga me te mōhio o te tangata ki te tiaki, ki te manaki i te tangata. Engari, mihi au ki te kura i te mea hoki, i whiwhi au i te kura tiwhikete me te whakauru ki te whare wānanga. Koeira hoki te tīmatanga oku i roto i nei momo mahi. Kua ara ke no tērā kura, tō kura tipene. Hea o whakaaro, hea ngā whakaaro i roto i a koe i te wai i whakaatu hia tērā? Ahua, ngā kaurua ana i te mea hoki, kua mōhiotia te wāriu o ngā kura kaupapa, ngā kura reo Māori, ne? Mena akuna na koe i roto i tō reo, kāre roa ka mau i a koe, te mana o tipuna, ne? E nā mōhio tonu au, ko tētahi oku tipuna, hāngai tonu, ana ko rauru nui a toi. Ko tana mokopuna, a whātonga, ātonga ki Hāmoa, ana. He tipuna no hāngai, noku. Mōhio tonu au ki tēnei, nā te mea. O tāua. No tāua, ne. I te mea hoki, ko ine ngā kōrero, a oku pāpā, oku kōka ki au, i au e tamariki ana. Nā reira e whāngai ana i nei momo kōrero ki a tātou tamariki. Nā ka puta i te kura, ana kua toka te Māoritanga i roto i a rātau. Koetahi o tōku te nuinga o tōku whakatipuranga, kāre i waimaria i aua kōrero, i aua akoranga. Engari kua
a tātou tamariki kei te whiwhi i aua momo āhuatanga i ngā wā katoa i roto i te kura. Te mate hoki, kei te hoki te nuinga ki te kāinga kōrero Pākehā. E hari i te mea no ngā mātua te he. E whakapono ana no te kāwana te he, nā te kāwana te ture native schools i panaia i te mea te Reo Māori i te kura. Nā te kāwana te kaupapa here, ka patua ngā tamariki kōrero Māori i te kura. Nā reira, kareu mo te whakae he māngere no te Māori, kaori ai he te Reo Māori. Ki aua, he kaupapa here nā te kāwana i pērā ai. O mai rā no ki tērā. Ko tuhia hoki e rātau, e nā kōrero. Koe anō, ki te hoki koe ki te kāinga i naine, koe tino rereke. Nā, arā ke ngā kura kōrero Māori kai reira. Ahako kai te kōrero Pākehā ngā mātua, ko ngā tamariki, ngā mokopuna kai te kōrero Māori. Te mea hoki, ko au tētahi o ngā mātua, i whakaaraki ai te mea te kurakaupapa tuatahi. I roto rua tōria ko te waiu o Ngāti Porou. I taua wāra pea, te wai whakaarahia ki te kura, whātekau pea ngā tamariki, i rihititi mo te kura. Me te kaha whakahaere o etahi. O te mate hoki, mataku rātau kai tūraki o rātau kura. E tua ana mai rano, pērā tonu ia hiru hārama etahi atu ne. Nā ko te kura o manutahi, i whakakotahitia ki raro tonu i te mea te kāreti o ngata. Engari i roto i ngātau, i te mea hoki i te hipa ngā tamariki nei, te NCA tahi rua toru whā, tahi rua toru. Whakawhiwhia ki a rātau me nā tohu. Ka kaha ki te haere mai te rihitanga mai o ngā tamariki ki reira. Nā ka wehenei au i te kāinga i te tau rua mano mātahi rānei, āhua waru te kau ngā tamariki kei te kura, i te wāra, i nāne ko piki ake. I te mea hoki, eke panuku ana ngā tamariki nei i roto i ngā whakamātautau matua o te whenua nei. Nā reire ko mōhiotia, ko taunaki tia te pai o te kura kaupapa. Tako mīharo, ara. Kai te whare kahika tētahi o awa kura. Ara, kua tupu haere e nā tū āhuatanga i roto i te tai rāwhiti. I roto o te whānau apanui e rua ngā kura Reo Māori. I roto o Ngāti Porou, ara te nui hoki o ngā kura Reo Māori. He mea pai tēnā, ne? Mea pai rawa atu. Ka hoki au ki taku kōrero omua. Ono te kau mā whānuiho, ngā kura Reo Māori. Me nui ake. Me nui ake kia whai wāhi ai ngā tamariki Māori katoa ki reira. I te mea hoki, rui te kaupai hinati noiho, tētahi haurima o ngā tamariki Māori katoa ka ahi te haere ki reira. Ko te momonotanga o a tātou tamariki, ka mahu e ki waho. Ki o whakaaro, kai reira tonu tērā whakaaro he kore take te Reo Māori. He mataku no ngā mātua ki ngā kai mahu e mai ngā tamariki. O koina hoki. Me ka haere rātau ki te kura kaupapa. Koina pē tētahi take i te mea hoki. Kāre tino kaha te whakatairanga o ine āhuatanga ki te ao whānui. I ki mai tētahi ki au, nā te mea ko eke rawa te Māori, ana ki te piringi tīni te kāwana i te whakamātautau. I te mea hoki, kāre pēr etahi i te tino whakaaro mo te pānga nui o ngā kaupapa here a te kāwana, me ki ngā whakatipuranga. Ka hoki au ki tāku i mua, te kōrero nui mai kia mātau i au e tamariki ana, e ta maumau nui ho te Reo Māori. Kāre koe whiwhi mahi te Reo Māori. Kāre o kutaringa, ne? Kāre o kutaringa, kāre o i tino rongo i au a kōrero. Me te mea, i aua e tai tamariki ana, ka tahi ka mārama rawa au me ki te whakatakoto i te kōrero. Nā, i aua e tamariki ne, ka rongo au i te... Ka tahi ka mārama hoki koe ki te tāmi o te kāwanatanga. Me ona kaupapa here. E koina hoki te pake ke hāretanga o te whakaaro, ne? I mua i tērā eta, ta maiti noi ho tēnei, kakariki rawa pērā tonu i a Kermit the Frog, ne? Kāre mōhi hea te aha. Engari i aua e pake ke haere ana ka mārama mai ki au, i nei āhuatanga.
Nā ko taku whakawā i te Māori, i whānau mai te tāone mo tōna kore mōhio ki te reo Māori, ana ka huri ki te aroha. I te mea hoki, whakaroa, mina kāri a koe te reo, ka pehe koe. Koina, kei te whakaaro hoki e tahi, mehe mea he Māori tonu te tangata, mehe mea kāre tōna reo. Kei reira tonu te rā whakaaro, me? Te mea hoki tēnei me te whakapapakare tā e te karo, ne? Engari, ka hoki au ki te kōrero a Rawiri, tō tāo whanaunga Rawiri Waititi. Nāna no te kē, ka are koe i te mōhio ki tō reo, engari kei te mōhio tō reo ki a koe. Ai tika tāhau. Bueno, kei te ara mai ara ake e tahi pātai i te hunga e mātakitaki mai ana. Ko te wiki o te reo Māori, i tīmata hia e ngā tauira. Hai taka ai tērā ki te taurāwhiri? O taku mōhio, ne? Ka ora i nei kaupapa i te rauemi. Ka ora i nei kaupapa i te rauemi. Ki te kore he moni, he rauemi rānei, e kore e rere te manu, ne? Ka noho tonu ki te papa e whakaaro atu ana me pēhea. Nā reira, taku mōhio hoki, i puta te mea, i whakaara ki te taurewhiri, i muri mai i te kreme ngā kaiwhakapūmau, ne? Ko ngā memo o ngā kaiwhakapūmau, ko rātau tonu i tahi o ngā mema o te Reo Māori Society o ngā tamatoa. Nā riri i aua i te whare wānanga, ana ka haere au ki ngā hui, ka whakarongo au ki ngā kōrero, ana ko au tētahi whakatakoto kōrero ki te tribunal, te aroro o te tribunal i Waifetu. Katahi ka ara ki te taurewhiri. Nā reira, i mihi atu ana ki ngā mea, ki ngā tauiro o Tauwara, John McCaffrey, a Tom Roa, a Whaimutu Juzma, a Kathy Juzma, a Joseph Tirito. Rātau katoa hana te himara, rātau katoa Lee Smith i pōkai kaha, rōpata pauwhare. Tino tangata rōpata, mihi au ki aia. Tō tāwa whanaunga Thomas. Thomas. Wini tangata katoa, me o rātau hoa. Nā rātau anō te pētihana i Whakahaere, ki etahi kāinga kāre pai ana ki te Māori. I kōrero mai a rōpata mō rāwa, ko Lee Smith, e kōrero ana ki te tangata ka hāche rātau te tiriti o Waitangi, ne? Nā ka meke te o rāo māhunga i tētahi tangata pāhe kāre rata ki a rātau. Eki. Yeah. Pērā tonu a Aotearoa i Tauwara, engari kua huri nai, ne? Kua huri te ao, ne? Kua huri. Nā reira, mihi au ki a rātau, i te mea hoki, nā rātau anō te kaupapa nei i tīmata, nā te taurewhiri i kawe, i te mea hoki i a mātau tonu ngā rauemi, e tutuki ai te kaupapa. Kei te aroha tau ki o tāua whanaunga e mātakitaki mai ana kare mōhio ki o tāua kōrero, kia huri pēr ki te reo prawa me te pata. So thanks for watching, listeners. We can speak the English. We do speak the Pākehā. And I'm just going to talk one question up here. What has been your most memorable Te Wiki moment? Te mea nui ki a koe o Te Wiki o te reo Māori. Well, it was actually the first Te Wiki parade we ran, right? Oh, yes. And we had our two ambassadors that year were my cousin, Mehe Monaskara. Oh, yes. And Julian Dennison. Oh, yes. Anyway, we were up in the 15th floor of the old Kiwi Bank building, which is across the road. And Nehe turns up, and there's me and my two kids, and him. And I could see the look on his face, because I've got ESP when it comes to Māori who are getting a bit worried. And all I could see written on his face was, oh, far out. It's going to be me, this bald-headed fella and his two kids is going to be embarrassing, right? and I was a bit worried about that too, because ka renua au kia puta ki waho, I hadn't gone outside to have a look. And so anyway, we go down on the lift, and poor old Nehe's got the look of a doomed man on his face. We walk out. We get to the bottom of Balance Street and there's 7,000 people waiting. Yeah. And Nehe's eyes just went really big and I went, thank you. Thank you. Yes. Thank you. And we got down there, we got onto the float, Julian Dennison got on, and then all the kids started chanting his name, you know.
Jenny May Coffin was there. Yeah, Jenny May Coffin was one of them too. You know, those ambassadors we had over the years. And Scotty's Mrs. Stacey. Stacey, yeah. And look, you know, it was absolutely wonderful because we travelled up Lambton Quay with this huge group of people behind us. We estimated about 7,000 people. And probably more than that, but yeah. Well, you know, but that was the thing. That's when I realised and that idea for me came from when I was at Radio Ngāti because we were always trying to keep our community close. Yes. And I'd watched the the debate quite closely in 2014-15 about whether the Taurawhiti, the Māori Language Commission, should exist at all. Oh, in fact, a lot of the debate was disestablish the Taurawhiti and establish a new entity. Luckily, we survived the axe, and so I thought, well, we need a community. We need to build a relationship with our community. We can't just sit at our desks, banging away on our computer every day, and ignore the fact that we've got a community out there. So the parade is that. It's our time to connect with our people. It's a time for people to come along and show their love and support for te reo. And it also gives our people a chance to have some input into the kaupapa. Well, that's the important thing, right? So we've got a rangatahi advisory group now, and that's really important for me because, you know, having lived in a Māori community for close to 10 years, I understand what's there and the capability and the knowledge of those communities about their own solutions. Because we tend to sit here in Wellington, think we know everything, well, we actually don't. Our job should be really to facilitate opportunities for them to put in place their strategies for their communities. But we tend to, you know, hide away behind a whole lot of bureaucracy and make it hard for people to do that. Whereas I'd prefer that, you know, if we can, we make it as easy for our people to, you know, to engage with us because we need to in order to do a better job. One of the things that you've created over the years is the Hei Tiki. It's so well known now. How do you think it resonates with the rest of the country? Well, see, that was an interesting thing, right? Because when we, after we'd survived the axe, you know, we sat down as a group and had to have a kōrero about why we were here. and a kōrero about our approach because, you know, one of the things about learning te reo, right, is that it's a big decision to make for anybody. It's a big decision to make for a parent who doesn't speak Māori to send their child to a kohanga reo, a puna reo, or to a kura kaupapa, right? And there's still that nagging worry, is my kid going to be dumb? Is my kid going to have the skills? Yeah. Don't worry about it. Your kid's going to be fine, right? Your child's going to be amazing. And we know this because we've seen that happen. It's borne out in the stats, eh? Yeah. And so, you know, when you make that decision, it's not one that's made easily. And so when people come in to learn, we shouldn't make it hard for them, you know. But here's the thing, mohia tunu koe ki tēnei, you know, that thing about a marae puehuehu, ne? Dusty marae, a marae that doesn't look after its people. If you don't look after people and make them feel welcome to your whare, they ain't coming back. Yeah. Right? Yeah. And it's the same with te reo Māori. If somebody listens to our promotions and go, yep, I've thought about it in my head, I've settled my why, I know why I'm going to learn the language and what it means to me and why I'm learning it. Then they get to a class and let's say they're gay or lesbian or non-binary, and you have the teacher using, you know, rhetoric and words that are not friendly to those groups. Luckily, our language is non-gender specific, well, except for a few words. I've still had people. I've still had people who are, you know, non-binary coming to me saying, "Look, they won't use my pronoun," and I said, "Well, there's only one pronoun in Māori. It's ia." Yeah. It could be anything. It could be anything. Yeah. So what's the problem? And, you know, and these people deserve to have, you know, I listen to all this stuff about it being woke, right, and all this cultural rubbish that comes across. It's not about being woke, it's about doing the right thing. Yeah. It's about recognising that we have all shades of people in our community. That's right. And if we don't look after them, then we don't get the benefit of their mātauranga, their skills, all those types of things. So for me, you know, the first thing had to be manaakitanga. That had to be our new approach.
Yeah. We had to move away from the old pit bull. You remember we used to put out a press release about everybody who we perceived to be anti-Māori every week. But you know what that does? It just means that people won't engage with you because they're too scared. Yeah. So we had to, manaakitanga became something we put out the front. The next thing we had to do, right, in order to bring people in, was to look at this word for whakawhanaungatanga, right? And, you know, I can say, you know, you and I both know we're related through our Ngāti Pro, Te Whānau Apanui, you know, whakapapa. And I'm related to, I believe I'm related to just about every Māori in the country. And look, you know, my staff here every day, I go, oh, look at this. I've got an app. It tells me I'm your whanaunga, right? Thinking, go away, old man. I'm not your relation. Anyway, go back to the dark side. Go back to the East Coast, right? To the dark side. Yeah, I thought that was the light side. To the dark side. Anyway, so, you know, for me, I had to think about, okay, so how do we bring our non-Māori brothers and sisters into the whare? And one of the things that I looked at was what we've done in our country, right? We're the first to recognise women's suffrage, for instance, right? Yep. We're one of the first nations to legalise same-sex marriage. But we are the only country in the developed world with an ongoing commission of inquiry into breaches of the agreement signed with the Indigenous people, right? Yes. It's called the Waitangi Tribunal. We're the only country in the developed world to have a structure in place to promote and support our Māori language. It might not be exactly what we want, but it's there. And so from looking at that, I thought that's what we try to do. We as New Zealanders try to do the right thing. Yes. And we're fair-minded people in New Zealand. That's right. That's right. You know, and so for me, that's a strength of ours. That underpins who we are. Yeah. And look, you know, New Zealand's not perfect, but it's my country. Aotearoa's not perfect, but it's my country, and I love it. Yeah. And so one of the things that I'd like to think is that everybody has, there's good in everybody. You know, there are some of my whanaungas who I wish weren't my whanaungas. But, you know, you can't choose your relations, right? And so, you know, it's Someone like that. will be ringing you up soon. Am I one of those ones you don't like? No, bro, I love you to pieces, bro. But, you know, it's there's good in everybody. Yeah. And look, you know, immigrants are just, you know, are so keen to learn te reo. One of the reasons Yes. they came here because of that, Yes. right? So, you know, it's no surprise to me that 74% of New Zealanders believe that te reo Māori is an integral part of our national identity. And, you know, and that grows year on year. And these are the things we had to think about, right? Our key messages, how do they include everybody and make them want to come in? And one of them, you know, somebody was saying, bro, you know that line you got? It's New Zealand's language, it's awesome. And I said, yeah, I stole it from Henrietta Maxwell's song, Kei Te Akoi, right? Ko te reo tēnei o Aotearoa. That's where it's from. This is our language. This is New Zealand's language, right? Yeah. And, you know, and I say to people, te reo Māori is the only language of Aotearoa. It's our only Indigenous language. And if we lose it here, we can't go anywhere else and get it back. Whereas those who speak Spanish and French and English and all the rest of it, you know, ki te mate te reo Pāhi kone, māma noi ho te hoki atu ki ingarangi ne. Koina. But there's only one Aotearoa. You know, and so the thing is that one of the things I learned too earlier on is you can't revitalise the language in a vacuum. You know, my oldest son, for instance, came down to Wellington, went to kura up until year 9. And after about 6 months at Wellington High, he stopped speaking Māori to me. Oh. And I was pretty hurt by it, right? So one day I said to him, Pui, how i mutu ai tahauna kōrero Māori kia papa? Why are you not talking Māori to papa anymore? He said to me, Papa, all the cool songs are in English. And nobody speaks Māori on TV or radio, and when they do, they mispronounce it. Oh, true. And I went, okay, and I thought about that for a couple of days, and I thought that's why nobody values our language outside of our te reo Māori bubble, right? And so when I came to Te Taurawhiri, I realised, you know, and it coincided with a change. Yep. So we had this thing whereby we were no longer promoting the language to Māori communities. That's Te Mātāwai's job. Yeah. Our job was to promote the language to all New Zealanders in the public sector. And I jumped on that with a lot of vigour because, you know, we had a restructure around then, and I'd said to the staff, if you cannot hand on heart promote the language to all people, then you might want to take the redundancy. Oh. And 80% of the staff took a redundancy. Oh, wow. Yeah. And look, I felt sorry for the staff, you know, because I think there was a lot of criticism of the organisation which wasn't warranted. I think there's some really good people that were working here and who I would have loved to have stayed on, but they didn't.
But in saying that, we have this incredible staff now. You know, I kind of look at it at staff meetings and go, ooh, look at all the muscles I've got. Ooh, look at these fellas, right? Whether it be research, whether it be language planning or Māori language services, you know. Yeah. These people are so committed to what we're doing. Our communications team who run Te Wiki are incredible. I've got a team of people in my office who are just incredible as well, you know. And this is, we're a small organisation with a very small budget, but we box above our weight, you know. Yeah. And yeah. One of the questions that's come up is how does Te Wiki support the goal of 1 million speakers by 2040? 2040 it is, yeah. Look, the thing for me is that there's a need to keep convincing people to use the language, right? And Te Wiki o Te Reo Māori is the 1 week of the year where national focus is on our language. And we really, really, you know, we take that opportunity. It's a time for us to open up the Te Reo Māori shop and say, here, this is what's available for you, and a time for all of those who are involved in that Te Reo Māori economy to come in as well. But we're still in a stage of normalising Te Reo Māori. The biggest issue we have to reach that goal of 1 million speakers is that we need a significant investment in the infrastructure, the Te Reo Māori infrastructure. Give you an example, right? In Kura Reo Māori at the moment, we need 3,000 teachers, right? You divide that up by 64 and you'll get roughly the number of teachers per school they are short of, right? But in English medium, the demand is even bigger. They need 30,000 teachers to satisfy that demand. And then if you look at adult tertiary education, for every student there is in a class, they tell me there are 2 on a waiting list. Wow. So, you know, this is the thing. We could reach that million speakers really, really a lot quicker if we had a real investment in the infrastructure of Te Reo Māori. And I've heard people say, oh, you know, but we already spent $1 billion. Let's look at South Canterbury Finance back in earlier in the century, right? Yes. Finance company just about to go under. What was the investment from the government to save that? It was about 1.5 billion. There you go, right? Yeah. Kaere no te whakapaunga moni. We haven't even got there for the Māori language, and most of that $1 billion is in bricks and mortar for schools. Yeah. So look, you know, I watched when the IT curriculum came in, and how really, really quickly billions of dollars was found to implement that curriculum. Some of us would argue that Te Reo Māori is more important than IT. So why aren't we doing a similar investment? But for me, that's the biggest thing. If we want to reach that million speakers, we need the infrastructure to do it. Because what we did in 2016 was we flashed up the Act. Yep. We chucked another $10 or $20 million into the kitty, and then we turned around to the old Koroa, who was our infrastructure at the time, who had struggled to give us 100,000 speakers, and says, hey, old bro, hey, old Koro, bro, give us a million. You struggled to give us 100,000, now give us $1 million. Yeah. So, you know, that's a huge challenge to get to 1 million by the sounds of it, and it's also for the survival of the language. What are some of the other challenges, you know, with Te Wiki o Te Reo Māori and getting the numbers up? Well, I think one of the things for me and the support is actually getting, is getting other organisations to partner with us in Te Wiki. This year we have some, for instance, Sky Rangiata is our broadcast partner. And look, I love watching rugby games, not because of the rugby, but because of the Māori they use, right? Yes. You know, when Tony Johnson comes on and says, "Ti hei Māori e te iwi, no mai haere mai ki o tautahi." I mean, that means the world for me, right? Yeah. World to me, because it means that I'm hearing our language before major sporting occasions. I love the way the wahine have taken on te reo, right? My favourite team is Ngā Mamaku. Why? Oh, yeah. Because kaha rātou te kōrero Māori. Yes. Paia ki tō rātou, tā rātou haka i te haka ngā opanga. They're my team, right? Yes. And they're my team because they support te reo. The Pulse is my team because they support te reo, right? Yeah. And these are the things that I look at. But what we want is to have more partners. We've got Downer and Zed as our partners as well, along with Go Media.
I mean, Go Media are giving us hundreds of thousands of dollars of free advertising. Wow. For this, you know, so you'll see them In the you'll see stadiums. in the stadiums, all over the billboards, without these partners, we wouldn't be able to have that reach. And then there's the other ones who have come on of their own volition. I see Bunnings has an ad in Te Reo Māori, right? And look, you know, for me, without these partners, we wouldn't be able to do what we do. But we'd like more partners. We'd like to sit down with the other government agencies, with Whakaata Māori, Māngai Pāho, Te Puni Kūkiri, Waiake, and say, in October, and say, hey, Kazies, what are we going to do next year? Yeah. And how are we going to support, and how can you support? And that's the biggest challenge for me, because I think what we are finding now is that New Zealanders don't need as much convincing as they used to, that Te Reo Māori is valued. What we need them to do is to value it enough to learn it. That's the biggest challenge for me. What's the media's part? What part do they need to play in this? Because, as you know, TV is, the viewership is going down. Radio's still the same, because everyone still listens to the radio. But it's mostly your streaming and stuff like that. Yeah, well, I guess that's the change, I think, that most producers are struggling with at the moment, is going from being a program producer or running a linear media organisation to being a content producer. And I think that's going to keep going. And I would hope that there is a need for, still as we progress into the future, for news to be reported as it happens. But look, I what I know is that my children are on their phones all day, watching YouTube and TikTok and other things, right? Yeah. And I'm saying, and there I am, the old kura, watching the 6 o'clock news, right? Yes. Pera noa. Yeah. And I say to my kids, hey, did you see me on breakfast? What's that? Yes. It's a TV show. Don't watch TV. Yeah, exactly. But look, you know, for me, you know, I see there's a question up there about what drew me to the role. Right? Yeah. Mate, from the time the Taurewhiri was set up, I thought, man, I want to work there. It was always your role, wasn't it? Well, it's what I wanted to, you know, I couldn't imagine a better role than being, you know, even working here, not being, you know, the Tumu Whakahaere. But when I got the job, and I'll tell you this, I got the job and I accepted an offer for 70% of the band. Yeah, yeah. And people were saying, far out, man. I said, I don't care, I just want the job. Yeah. And the reason I was drawn to it was because I'd watched the Taurewhiri over, you know, a couple of decades, and I thought to myself, we're losing the opportunity to promote the language to the whole country, right? And and the organisation was beset with problems and things like that as well. But the one thing that drew me to it was it's Te Reo Māori, you know, and I love the language. And I love it when I see and hear children speaking Te Reo Māori, you know. It tells me, you guys are the future. I'm so proud when I meet wharekura graduates and I look at the ease with which they carry themselves, you know, and their own self-knowledge and their own comfort in their skin. You know, when I was their age, I was an awkward little dude with freckles, right? and I watched these ones. Pera no tātou katoa, tō tāua reanga. And I keep saying to these young ones, I says, you're gorgeous, right? You're going to look back at yourself in 20 or 30 years' time and go, what was my problem? Yeah. You know, I was handsome, I was beautiful. What was my problem? But you know, I watched these real speaking kura graduates with huge pride because they know who they are. Yeah. They're comfortable in their own skins, and they're incredible. You know, but you know, I look back at what we've achieved at Te Taurewhiri, and I hope one of it is that one part of it is that we've gotten people to think about te reo as a part, not just of their everyday lives, but a part of their whānau going forward. What are you most proud of in terms of your achievements while you've been here? Because you've been here for 10 years now. Ahua te koutou tō roa I kone. Heka. I think the thing that I'm most proud of is when I came here, there were 3 things I wanted to achieve, and one of those was to make Te Taurewhiri a safe pair of hands for Te Reo Māori, for everybody, for people to trust the organisation, and I hope I've done that. You know, we had a recent study run by Adrian, and
went and surveyed 87 of our partners, and 97% of them said they had a positive experience. That's good. And that they felt safe to engage with us. That's what I wanted. The other one was 93% positive for the work that we've done with them. And, you know, when you work with manaakitanga at the forefront of what you do, you're more likely to get a result than you are if you go in there and start slapping people around. And I'm too small to be slapping people around, bro. And I don't want to anyway. You're too old for that stuff. You give me a donk on the head and I'm gone. I've forgotten my name. But, you know, look, you know, the thing I'm most proud of is that I think we've restored that reputation. And I really, you know, I looked at it and I thought, if I talk to Timoti when I finish and he says, no hau te he I mea, I heke ai te taurawhiri, right? Then I would feel really, really stinky. And I really just wanted to say, you know, to do something and to uphold that tradition that had been established by Timoti and the others. Yeah. But the thing I'm most proud of, I think, is the other thing is the staff. I think we've got some incredible people working for Te Taurawhiri. You know, every hui I look at them and I go, wow. Because where we are is not because of me. Where we are is because of them and the things that they do. I mean, it was Christina Munson who put in place the Māori Language Moment, which won the only New Zealand organisation to have won that International PR Award, right? Because of that. 1 million people signed up for that. Wow. And it started off as a haka. That was my idea. Get all these people to do a haka. Bro, I won't go do a haka. I've got a big fat puku and man boobs. I'm not going to go out there. You got to have muscles to do the haka, right? And no, you can be any shape and size to do the haka. Looks better when you've got muscles. And, you know, and they put it through the testing and it came back as the Māori Language Moment. Wow. Because if you did haka, there's only one entry point for people, right? If you said to them, you can do haka, you can do karakia, waiata, whatever, you've got all these doors that people can enter through and be a part of the kaupapa. And we opened the registration a week before it happened. And on the first day, Christine rang me up and said, we've got 10,000 registrations. I went and had a look. It wasn't 10,000, it was 100,000. Oh, wow. And then, and I think at about 11 o'clock it ticked over the million mark. And look, you know, just an incredible thing to have done. But the best thing I did was get my nose out of it and let her do what she had to do. Same thing last year, we got a report for our annual report, an award, in the Australasian Reporting Awards, a bronze. And I didn't write the annual report, Eva Rose Toya did. I just stayed out of it, right? And that's the thing, you know, giving our kaimahi the freedom, not just giving it to them, but enabling them to do what they've got to do. Such an important thing, but the staff we have here are just, I think they're incredible. I know we're not ones for long kōrero, but what has kind of surprised you most while you've been here? Look, the thing that surprised me the most is the amount, and look, I don't want to be negative, but I'm tired of the egos, right? Everybody muscling up, and usually dudes, right? Kei aua te reo, I'm the man. No, you're not the man, my bro. Rawini is the man. She's the woman, right? Yes. She's the one that people are listening to, you know, and an incredible boss and somebody who's incredibly supportive of me, which gives you wings to go and do the job you need to do, right? But the egos have been really tiring, and you would have thought, given the position and and circumstance of our language, that it would be easier to get people to work together. But it's not. It's been hard. So that's a surprise for you. That was a surprise. I thought, yep, we'll get in there. And look, I remember my first meeting in 2015, go along to this Te Reo Māori meeting, and I sit there in amazement as everybody starts muscling up against each other. You know, that's my role, blah, blah, blah. Yeah. And then after about 40 minutes, somebody said, Ngahiwi, pehe o whakaaro. And I said, oh, well, okay. Since when did Te Māori say that we own the language? Because we don't. That's one thing that I'm really clear about, right? I've had people say to me, oh, he's the guy who's in charge of Te Reo Māori. I'm not in charge of Te Reo Māori, I'm in charge of Te Taurawhiri Te Reo Māori. Our job is to promote the language and to facilitate, opportunities for our people. Our job is to get people to love the language and to want to go and learn. The role that we have with the language, I think, that puts us in a position of power is the licensing of translators and interpreters, where we have to set the conventions for the language, for formal te reo. But that's for formal te reo, right? Yeah. That's when people get angry and say, oh, what's a passive? And what's a
what's a Te secondary harei te clause. kōrero Yeah. paki. And, because o tawa whanau o Ngāti Porou, a couple of them didn't pass the exam, and they said, "But I've got a good name for your translation qualification." I said, "What's that?" And they said, "Titoi Reo Māori," right? Because they didn't pass. And I'm sitting there going, "Go away, learn to talk Pākehā properly, bro." Look, we're running out of time, but what are your aspirations for the next 50 years of Te Reo? You and I won't be here, but our mokopunas will still be here. Bro, I think if I'm You still know. here in 50 years' time, I'll be Well, all you bones. never know because of technology. You might take some of that stuff that Putin's been taking home. Look, my big thing is I would love if in 50 years that not only have we got 1 million speakers, that most of the country can kōrero Māori, right? We've got 4 or 5 million speakers. Yeah, well, look, e kore mate ne, I te whā rima miriona. But, that's my thing. I mean, look, we're putting in place the foundations for that now. Yeah. And look, and I've been called to set out for, promoting the language to wider New Zealand. No, the reason why I promote the language to wider New Zealand is because Te Reo Māori is the only language of this country, and everybody should speak it. Everybody Yes. who lives in Aotearoa should speak it. It's not about selling the language to anybody or anything like that. And there's a lot of dogma around which says, you've got to do this. And look, I know mana motu hake, right? But the reality is, we are still, and the current political climate proves this, all of the stuff that we've taken for granted over the last 20 or 30 or 40 years can be taken away by a government if they have the support to do it. And so we have to, we cannot get complacent. Yeah. We cannot relax for 1 minute and say, it's done. We've saved the language, because all of this could go. Ka hara mai tētahi kāwanatanga me te whakaaro kino ki a ngai tāua. Koina. I roto i ngā rua tau ko tahake nei, i tohu ai ngā minita kia kaua, kia whakaiti, kia iti iho te kōrero Māori, i roto i ngā tari. Kia whakakorengia ngā ingoa Māori o ngā tari Whakatuarua ngā reo, ngā ingoa Māori. Look, but here's my thing, right? At the end of the day, it won't be the government that determines whether the language lives. It'll come down to our communities, because what we're seeing in the community is this great love for Te Reo Māori, and it's probably not being reflected back to us from Parliament. But i mea nei tētahi ki au, ara mai he kāwanatanga, mate atu he kāwanatanga. Ia toru tau. Ia toru tau. Kei te hihia rātau kia whātau engari. Ka mate atu I muri I te whātau. And look, I'll never, for me, everybody is a potential champion for Te Reo Māori. Tai atu ki ngā kai tōrangapu, right? I don't care. I mean, for me, I'm looking for more and more people to join the whānau, because mā whero, mā pango, e hoti ai te mahi. Kua kia he tohu tōrangapu te kōrero Māori. Kei te whakaaro pērā koe? Ka, he tohu Aotearoa te kōrero Māori. Ne? Kia kaua te tōrangapu e whai wāhi. E whai wāhi ki roto I te reo. These are the things that, I think about all the time. I thought at the previous election in 2020 that for the first time we didn't hear the language being politicised. And I would love it if there was and this is what we're going to be pushing for hard over the next year, is a bipartisan agreement to a Te Reo Māori policy statement, where all parties, regardless of who they are, when they come into government, are bound by that particular policy, because at the moment we have the Māori Language Act, where the government is obliged and committed to actively promoting Te Reo Māori. And with the notable exception of Tama, Pōtaka and a few others, I think you could say that's not the case, but there's an escape clause in the Act, right? But a policy binds governments to do better for Te Reo Māori. So that's one of the things we'll be really looking for. Koe no, hei whakakapi hake tō tāua kōrero. Hei tahi kōrero hei whāngai atu ki te hunga e mātakitaki mai ana I tēnei wā. Ko tahi miniti nei te roa o tō tāua. E toi ana ki a tāua. I te reo Pākehā, if you're still on the fence about learning, look, we issue an invitation. We don't issue a direction, and we're not going to shove the reo down your throat, because you might choke, and te reo doesn't choke you, it allows you to speak.
So if you're still on the fence about it, you know, and you're not, if you take up that invitation tomorrow, kia ora, thank you, we love you, you're a hero. If you do it next week, that's cool. If you say nah, that's all right. Maybe next year, next month, next year. But I want to thank all of those of you who are supporting the language, and look forward to Te Wiki next year, the 51st Te Wiki, which will be, I think, an incredible event to be a part of. Kia ora tātou. Mai no, tēnā koutou e mātakitaki mai nei. Tēnei rā te mihi atu. Kia koe Ngahiwi, o tira koutou e mātakitaki mai nei. Koutou I whiua mai I o koutou pātai. Kei te mihi atu rā kia koutou. Just want to acknowledge everyone that's watching today, and of course our Tumu of Te Taura Whiri I Te Reo, the Māori Language Commission. Kia ora koutou.